Ngiphinde nginamukele ku-channel Indofasowethu TV. Lapha sibheka umsebenzi kabani kaKhuzani Spotify top albums. Ningamangali-ke ukuthi akubonakali kahle umciciyelo nje nami lapho kuzama nje ilist nje iyathola lapha online uma uyisesha nje kahle ikhona. Ngifuna nje ukuthi sibheke ukuthi yena ever since uKhuzani aqala ukuthi umsebenzi wakhe lapha ku-Spotify ungene, I'm sure niyabona ukuthi iy'namba azizinhlanga zona, but compare esikhathini sedlule akufani. But umsebenzi kaKhuzani laphana ku-Spotify awukho that great. Lokho angeke ngikukhohlise, ngekho ngikufihle. Ngiyakhumbula nje ngisaqala ukwenza amavidiyo ngikhuluma laphana i-album ethi Angidlali Ney'ngane, ihamba kancane kakhulu, yashesha ukufika nge-1 month yashesha ukufika ku-5 to 6 million. But ukusuka lapho angazi kwenzakalani, yastakha ngenye indlela. Abantu babephushwa usuku nosuku kunzima. Last year nge-21 November 2025 waphuma umsebenzi kaKhuzani othi Inhlanhla Iza Nebhadi. After 7 or 8 months uyakhomba laphana ubani uSpotify ukuthi i-album yakhe online isidlulile ku-17.8 million. Ngiyathemba ukuthi izona-ke number ezi-official. Why kuney'namba ey'mbili? Abantu abangakhohlwa, kunengoma ethi Basheshe Bangijaji, iyona le ngoma eyaphuma laphana. Yingakho nibona-ke iy'namba enjani-ke ey'mbili, le ka-17.5 million Inhlanhla Iza Nebhadi, leyo ngoma eyaphumayo. Ngokukholwa kwami, ngokuthi ngiyacabanga isidlulile naku-300,000 plus kwama-streams. Yingakho nibona kunjena. I-album ethi Angidlali Ney'ngane isidlulile naku-16.5 million. Ama-album nje ukuthi Inja Nogodo 13 million, Isipoki Singafi 11 million, Umqhelethwa 11 million, i-Albuli Icala kanjalo kanjalo 7 million. Bathi-ke sizobheka lapha-ke le album ukuthi Inhlanhla Iza Nebhadi. Angifuni ukudlala ngani, angifuni ukunikhohlisa. Mina le album siyafika ku-20 million streams. Mina le album siyafika ku-25 million streams. Mina le album definitely siyafika ku-30 million streams. Sengisho-ke ngokwamandla Khuzani anawo, ngokwamandla following anayo, the way abantu abaphusha khona umculo kaKhuzani online, the way abaphusha khona-ke emagroupini, the way iy'nduna zisebenza ngakhona zimotivate abantu o-Facebook, abantu bekhuluma umsebenzi kaKhuzani. Kumele ngabe lo msebenzi usukude le nakobani, not ku-Spotify naku-YouTube, nakhona akufani-ke, kodwa nakhona kumele ngabe usuthe ukuphusheka. Igame yokustrima isivulekile, i-open manje, akusekho ama-excuses ukuchaza isikhathi esiphelile. Abantu bawathenga ama-premium bedlale ku-Spotify. Ku-YouTube-ke akufani, yadlaleka nje noma i-premium ingekho-ke. Kulaba abakwenzayo lokho siyabonga kakhulu, umsebenzi wabo uyabonakala. Abantu abaqhubayo emagroupini benxenxa abantu, imisebenzi yabo iyabonakala. But kunalabantu laba abavilaphayo abangafuni ngampela ukuthi yena-ke benze iqiniso benzele kuKhuzani emsebenzini wakhe. Le nto ayihluphi-ke. Album ungayidlala once a day, ungayirepeat kabili uma uthanda. Lokho akunankinga. Noma udlala ingoma eyithize, udlale something, lokho kubalulekile, kuyawuphusha-ke umsebenzi-ke weqhawe-ke lelo kosuku olithandayo. Niyayibona imisebenzi abanye abantu ukuthi igijima kanjani, iqengeleza nje phambili, akuna stress. But wena ufila kanjani uma ubona umsebenzi weqhawe lakho ungahambi ngendlela efanelekile? Ube ukhona, ube uzazi ukuthi wena udlala umculo wamanye amaqhawe alaphana endimeni. Wena uthanda uKhuzani kodwa udlala umculo welinye iqhawe, kwelinye i-artist. Ukuphatha kanjani lokho? Usubona sekulokhu-achieve, selubona kuliveza. Mina ngiyabhilivela ukuthi yena as much as siwubone umehluko, because umehluko definitely ukhona, but I know ukuthi they can still do better. Le ya-daily streaming ethi 31,000 kule album kaKhuzani is too low, is very very low. Lokho abantu ngibakhohlisa. If ubala zonke lezi namba lezi ngasekugcineni u-daily kuze ufike ekugcineni, lezi namba azifinishi 100,000. Futhi umsebenzi kaKhuzani yonke lapha ku-Spotify ayifika na-100,000. Abantu kumele beyibuzeke bona ukuthi kungani bengafuni ukufaka umfutho ukuthi na bedlala umculo kaKhuzani. Abantu bahlale bekhona online ku-Facebook, bakhona ku-TikTok, benza amavidiyo now and then, bahlale beshare izinto laphana ey'thize bekhuluma
yet abasitholi isikhathi sokuthi yena bedlala umculo kaKhuzani ngendlela yona udlalwa abantu repeat abantu ababodwa belokhu bewudlala labo ophushayo labo abawudlalayo. Abanye babona beshare nje indaba enokubhenqa begudlisa ngaso sonke isikhathi akubonakali nevideo noma ipost eyodwa ekhuluma ngomsebenzi kaKhuzani. So lokho kuyiwari kakhulu. So uma senza ama-post kanje sikhuluma si-open abantu ama-eyes khona umuntu uzothi hey siya-streama kwasho wacima, knowing very well ukuthi le video ayibhekile kuwe osukwenza umsebenzi, but le video ibheke kubantu abangafuni ukuthi yena wenze iqiniso kumnumzane Mpungose, ngoba umnumzane Mpungose uzothi izinto masengenzeki bese kuba yinina futhi uma esehleka sekuphunywa kabi bese nidefenda into engekho, nibe nizazi ukuthi kusuke kuyiphutha lelo ukuthi angigqugquzeli ukuthi umsebenzi kaKhuzani uphushe ngendlela eyiyona. Lokho into engayikhuluma ngakudala ngaze ngayiyeka ngoba kukhona wengena kuma-comment bebelieve ukuthi defender nakhona into engekho nje ewumsangano ngoba lento isuke i-straight forward isuke yiqiniso. Umsebenzi kaKhuzani iwe ongakhona muhle u-right. Mina ngokwami ngendlela asuke akhiphe ngayo naye ngendlela asuke ebone ngathi umculo le-album angikhipha nje ni-right naso ngiyibone i-right isuke isafitha futhi esikhathini esikusona, but abantu bayawudlala but mina ngiye ngithi abawudlali enough ngendlela ngabe bawudlala ngayo. Ingoma Khuzani ziyadlala anyway, akukho lapho engafinyeleli khona, akukho ama-radio station lapho ngathi mhlawumbe ivimbekile, no, iyadlala o-TV kuphi ama-advert ama-jingles laphana akhona iyadlala ingoma kaKhuzani ethizeni. So what is the issue? Kunabantu abathanda uKhuzani ngoba bemthanda bengamthandeli ukuthi bemdlale bemphushe beye phambili, abafuna ukukhuluma indaba, abafuna ukudlala umculo wamanye amaqhawe. So ilawo ma-issues akhona. Ngiyathemba ukuthi maybe le album le at least ukuthi kushaya uNovember maybe yosushayela u-20 million streams. Okokuqala ngqa ukuthi yana-ke ifike-ke i-album Khuzani ku-Spotify into mengabi lula nakhona ukuthi yenzeke. Lapha sisuke sihluba udlu bekhasini, suke singanesi ama-feelings wenu ukuthi nifile ngathi mhlawumbe nigxekwa bani. Akugxekwa bani la, ugxekwa abantu abangafuni ukwenza umsebenzi uKhuzani ecule kahle kangaka. Ulimit ngendlela acula ngayo nendlela uKhuzani acule ngayo muphi umehluko ongakho? Kunengoma zomsizo eziningi laphana, but umsebenzi ulimit ugijima le, uyabona, nokumenza umsebenzi wakhona awuhlukile kangaka but uyagijima, uyabona. So angeke uze uthi yena hayi Khuzani kumele ashintshe istyle, but abanye baculi they are using the same style imculo wabe uyagijima online. So lento is good to do ukuthi kunabantu abathi yena uthanda uKhuzani becashile ngaka abafuna ukudlala umculo wakhe kumele bencenge ole belandelela, lento le ayikho kahle. Kodwa-ke mina ngiyabonga ukuthi labantu abagqugquzelayo abahlala bethi awudlala umnyuzo kaKhuzani sewanyakaza, ngabe kuyihlazo ngampela ukuthi yena akunyakazi. Lokho enikubonayo nina ngathi hayi inamba asibhalaze kahle, yes maybe asibhalaze kahle, but umsebenzi wabantu abathize lapha kwaBhuqa, umsebenzi Khuzani share laphana ukuthi ingoma isikuhamba kanjani, yabona update abantu abangalali ubusuku nemini benza sure ukuthi yena ema-groupini kuyaphushwa nathi ingoma bafika kuhlalweni akwenziwa kanje akuhlela umnumzane. But I always believe ukuthi abantu bangenza kangcono kunalezi namba abantu abahlala beyibona. Igame i-open kakhulu yoku-stream, asisekho, ayikho excuse ukuthi usungayibeka manje ukuthi why umsebenzi ungenzi kahle, ayisekho excuse. Leyo nto leyo it comes down kubantu ukuthi abantu abafuni isitalo ukudlala lo music loyo, ukuthi isizathu yini asazi, noma-ke kungalandeli abantu ngendlela yona maybe kungaba motivate asazi, but umculo kaKhuzani uyaqhubeka-ke. Ngine-belief ukuthi yena uhamba kahle ngendlela yona, but kunokuthi yena unganyakazi, kuyabona ukuthi kuyanyakaza, but abantu bangenza kangcono, there's room for improvement. Yilokho nje abantu kumele bekwazi. So ngizoyibamba lapho-ke ividiyo ngithi yena sibonge ukuthi yena album sifike lapho ku-17.5 million ukuthi kungokuqala ukuthi uKhuzani abe ne-album efike lapho, but abantu abafaka umfutho bephushe kakhulu-ke because uSpotify, yebo Spotify abenza izinto zenzeka, yibo abafaka imali kubantu. If inodlala kahle imali iyafinyelela laphana-ke kubaculi bakamaskandi because bona ngeke ngikhosisa ukuthi kubo kakhulu. Esahle ngazayo ukuthi ngibonge Thumbuka sizodibana kuzayo.